O suštinama, ne o slučajnostima. Stavovi, a ne fraze. Subjektivno o svemu. Glasom protiv negativnog. Dobar dan i dobrodošli u drugu epizodu treće sezone emisije Glasom protiv negativnog. Moje ime je Stefan Đukić i danas se bavimo humorom, a naša tema se zove Reci nešto smiješno. Reklo bi se da sve što vrijedi vuče korijene u antici. Tako su već u grčkoj komedije bile jako bitne, često pisane i stalno izvođene. Aristotel u svojoj poetici čak kaže da su komedije neophodne kako bi potičući gledaoca na smijeh proizvele u njemu katarzu i dale mu snage da se dalje bori s izazovima svakodnevnog života. Zanimljivo je da je komedija Oblakinje, koja karikira Sokratova istraživanja i poučavanja, imala toliko uticaja da je u tužbi pisalo nešto vezano iz nje, a ta tužba je, kao što znamo, okončala njegov život. Tolika je, dakle, moć komedije. Prvi pravi roman, Don Quixote, je u suštini komedija. Neki od najboljih kritika bilo kojeg segmenta u mnogim dobima su bile komedije. Tako imate Voltaireovog Candida, koji je kritika na Leibnizovu ideju da je ovo najbolje od svih mogućih svjetova, Molijerovog Tvrdicu, umišljenog bolesnika na našim prostorima sumnjivo lice, a nad satirama Radoja Domanovića i dan danas kukamo, prepoznavši se u svakoj od njih. Savremeno doba je dovelo komediju u svaki dom putem malih ekrana ili bioskopa, bilo da se radi o prizemnom humoru koji nam se donekle i gadi, ali ga gledamo kao neki guilty pleasure, bilo da se radi o humorističkih evergreenovima kao što su Mućke, Crna Guja, filmovi Posjetioci i Taksi, te neki novi među kojima se po meni ističe recimo Hot Fuzz. Tu su naravno skečevi, političke satire, panel showovi i mnogo čega drugog. Današnje doba je možda najbolje i opisano kroz najpopularniji humor, među kojima se ističu recimo animirane serije Porodični čovjek i South Park, a došli smo i do toga da humorističke vijesti kao što je Daily Show imaju više povjerenja nego one prave, ozbiljne vijesti. Došli smo i do toga da satirični portali kao što je Cracked bolje opisuju stvarnost od New York Timesa i Washington Posta. Da li to znači da je ostavljeno paradigmatičnom klovnu da jedini kroz vic kaže istinu, ili da je sve do te mjere cenzurisano da nam je komedija ostala jedno jedino mjesto gdje nam se servira privid slobode? Ne znam odgovor na ovo pitanje, ali zato i pravim ove emisije. Moja današnja gošća se zove Ljubica Popović. Ona je iz Bara, ali živi i radi kao stand-up komičarka, zamislite, u New Yorku. Ljubice, dobrodošla. Hvala puno. Počet ćemo emisiju problematizovanjem samog pisanja komedije. U stand-up showovima, i u serijama, i u filmovima, i u bilo čemu ne pravi se ideje odmah. Postoje naravno neke fore koje dođu u trenutku, ali u suštini sve se priprema unaprijed. I koliko je onda humor taj autentičan? Pa ja mislim da je autentičan koliko može da bude. Ja mislim da je najviše Emija za pisanje dobila serija Modern Family, Moderna porodica, i baš sam gledala intervju sa njima, sa piscima, sa stvaralcima serije, i oni su rekli da 90% materijala crpe iz svakodnevnog života i da svaku super komičnu situaciju koju smo vidjeli su oni u suštini prošli sa svojim porodicama. Tako da to mi je onako bio jedan fenomenalan moment da vidim kako se u stvari stvara inicijalna ideja, što jest iz svakodnevnog života i ono što smo prošli, ali definitivno da mora da prođe i filtere i cenzure, čisto zbog toga što svaka i televizija i radio stanica ima neki određeni pravilnik koji se koliko toliko stvarno mora poštovati. Ne koliko toliko, nego koji se mora poštovati. I da je sve jednostavno ne radi sve nešto što je smiješno u nekom trenutku i smiješno samo u tom trenutku. Tako, a i nešto što je smiješno meni uopšte ne mora da bude smiješno tebi. Tako da, zato oni imaju i čitav tim pisaca koji rade taj proces koji se popularno zove brainstorming, gdje oni zajedno obrađuju i traže idealan punchline ili idealnu situaciju u kojoj bi mogle da uglave određenu foru. Ali u svakom slučaju možemo naći neku autentičnost u tome. Pa ja mislim da stvarno možemo da nađemo. S tim što neko to radi bolje, a neko to radi gore. Tako da zbog toga neke emisije traju godinama, neke ne gledamo toliko dugo, a neke nam se sviđaju više, neke manje. Tako jasno. Humor je prisutan u svim mogućim sferama. Dakle, stand-up komičari, ti vjerojatno imaš iskustva sa time, su prisutni u barovima, malte nekoliko muzičari sa gitarom. To da, sad podjednako skoro. Da. Došlo pa onda imamo ove pomenute panel show, imamo komične vijesti, imamo komične kvizove. Da li je ovo dobra stvar? Možda jeste. Ili je zapravo toliko loša, zato što smo mi kao društvo zapali u tešku depresiju da jedino vicevima možemo da sažvaćemo kviz, političku emisiju, odlazak u kafić. Pa ne bih otišla toliko daleko, zato što uvijek je bilo komedije, uvijek je bilo stand-upa. On je sad u Crnoj Gori i u Srbiji počeo da bude ovako malo
popularniji, da se uopšte o stand-upu zna. Ja sam otišla za Ameriku prije 8 godina i nisam imala pojma da stand-up kod nas postoji do skora. Tako da je to potpuno nova disciplina ovdje kod nas. Tako da uvijek ga je bilo, samo što je sad definitivno veća ekspanzija, postaje sve popularniji, samo zbog toga što je danas sve više dostupno. I svaka zemlja mi sad postaje generična. Sve je sad nešto, kako bih ti rekla, šta je dostupno ovdje, dostupno je svuda na globalnom nivou. Da, i svi bi da budu isti. Sve četiri djevojke bi da budu one 4 iz seksi grada, svi momci bi htjeli da budu oni iz hangovera i tako dalje, i tako dalje. Dobra analogija, da. Tako da, izvini, malo smo skrenuli s teme, ali ne slažem se da smo toliko depresivni i mračni pa da nam treba komedija. Jednostavno, ja mislim da je to nešto dobro što se dešava. Mislim da komičari su uvijek bili ti koji su veliki kritičari vremena, koji su veliki posmatrači svega što se događa, odlični filteri onog što je dobro i što je loše i zašto da ne? Zašto da ne čujemo svačije mišljenje? Tako da formiramo svoje. Pa dobro, možda nam je lakše i da sažvaćemo nešto teško kroz humor. A to definitivno. To u svakom slučaju. A koliko ima u komediji, pogotovo u stand-up komediji, nekih, da kažemo, power play odnosa? U smislu da ja sam duhovita, ti nisi, ili često smo viđali kada gledamo te snimke kako komičar zafrkava one u prvim redovima. Pa naročito ako se desi da je u prvi red sio čovjek koji je 20 godina stariji od svoje žene ili neki debeli čovjek ili tako nešto. Koliko je zapravo to jedna frustracija koja ide dvosmjerno? Ja se uvijek zalažem da treba da radiš sve ono što nije usiljeno. Vrlo rijetko prozivam publiku, nekako to mi nije po mom senzibilitetu, ali kad mi se desi nešto što me prosto samo izazove da kažem nešto, neću da se ustežem. Zato što u tom trenutku je u potpunosti iskreno, osjećam da to treba da kažem i vidim odličan tajming, jer komedija je ponekad samo dobar tajming. To ti je kao kad surfuješ i uhvatiš talas pa ideš dok te vozi i onda kad padne tu si malo u problemu. Tako da kad vidim da sam uhvatila dobar talas i da to će imati smisla, svakako da ću da uradim. Generalno ne volim ljude koji to rade samo radi neke pažnje ili... Ali postoji to u velikoj mjeri. Ja. Postoji definitivno i postoji ljudi koji jako zloupotrebljavaju činjenicu da su oni sa druge strane, da imaju mikrofon i da imaju svačiju pažnju. Lično mislim da to nikad ne pije vodu na duge staze i ne dopada mi se. A evo, pomenuo si tajming, to je interesantno po mom mišljenju. Jedan veliki segment svačijeg života je ponavljanje. Želja da se ponovi nešto što je bilo jako dobro. U humoru je to još češće, zato što se vicevi neki stalno prepričavaju i stalno su dobri. Evo sada jedna crnogorska televizija ponovo recimo počela da prikazuje mućke i ponovo svi gledaju. Ja mislim da u posljednjih 25 godina nije bilo perioda kad se mućke nisu prikazivale na nekoj od televizija u regionu. I kako onda taj vic ostane, kako taj talas uvijek ostane duhovit? Zato što ono što je dobro će uvijek da traje. Ja se uvijek vratim omiljenoj knjizi, ja se uvijek vratim omiljenoj pjesmi. Postoje... Znači nije vic uvijek samo radi tajminga? Pa naravno da nije. Postoje ljudi koji su virtuozi svog posla i koji umiju da uhvate u tu malu kapsulu, nešto što je univerzalno i što će uvijek biti aktuelno i smiješno, a prosto ne mora sve da ima neku filozofsku dubinu. Nešto može da bude smiješno samo zbog toga što je smiješno i ne treba da grebemo i tražimo dubinu. Mislim, tako da jedna i druga vrsta humora mene u potpunosti zadovoljavaju na svoj način, ali kad je nešto dobro, dobro je. To je to, uživaju u tome. Dobro, neke stvari postoje uvijek, ljudi kao taj pomenuti mućke. Del Boy postoje i sada i postojali su i prije 2000 godina. Tako je, pa imamo često u Monty Python skečevima kako se oni preoblaču u stare žene koje nešto gunđaju okolo. To je vjerovatno isto postojalo u svim vremenima i u svim... Pa to su univerzalne teme, tako je. Da, postoji nešto što je univerzalno. I svuda ima jedan malverzant i svuda će biti jedan smoteni lik kao što je Rodney. To je, ima u engleskom lijepa riječ, relatable. Znači uvijek ćeš moći da se povežeš sa tim likom ili sa situacijom u kojoj se taj lik nalazi. Pa dobro, mislim da svako društvo ima nekoga koga su zvali Rodney u njemu. Ja sam bio to u mom društvu. Ja sam bila Rodney u mojoj porodici, a sestra Del Boy. Pa da, to je to. Ili recimo braća Dalton, to je isto nešto što se često u porodicama ovako odlučuje. Ja mislim da je nas visina predodredila za Rodneya. Pa dobro, to je sad već pitanje. Dakle, otprilike napravili smo jedan fin uvod, čini mi se, a možemo da
postavimo jedno lično pitanje, eto, da ne bude da je sve opšto, u smislu kako, u tvom slučaju, ti si navela, na primjer, kako to ljudi iz Modern Family dolaze do toga. Ja znam da je recimo serija Friends isto tako to radila. Kako ti pišeš svoje šale kad si time? Nikad ne mogu da pišem na silu i kad god sam nešto napisala na silu, zato što sam znala da će da izazove reakciju, ali ne dobiješ tu određenu vrstu zadovoljstva, barem ne ja kao, a uzet ću slobodu da kažem umjetnik, pošto ja komediju prosto mislim da je to umjetnost. Meni ponekad nije bitno da li će publika da se nasmije, nego eto da primijetim, da ono klimnu glavom i osjetim prihvatanje i da smo na istoj talasnoj dužini. Ali pišem uvijek, nažalost, iz nekih loših iskustava. Znači kad sam, komedija je bunt, stand-up je neka vrsta bunta. Kad god sam malo povrijeđena, uvrijeđena, malo bijesna, ili čak kad mislim da sam nešto shvatila, neku ultimativnu životnu istinu, tad poželim da to zapišem i svaki put kad nastupam i govorim takve stvari imaju 100% prođu. Znači iskrenost je ono što publika osjeća. Definitivno, baš u to čvrsto vjerujem. Ne samo da su likovi ti koji treba da budu, kako si rekla, relatable, nego i iskustvo. I svoja priča, jednostavno, ono što ti... Nikad nećeš pogriješiti ako stvarno govoriš ono što osjećaš. I eto, malo talenta. Da, pa dobro, znači ono što je neko, što je svako doživio, ali neko lijepo rekao. Na kraju krajeva kažu da ne postoji ništa novo, ali postoji nov način da se nešto kaže. Tako je i za knjigu, i za pjesmu, i za sve živo. I za vic. Pa i za vic, što da ne. Tako, dobro, možemo sad da odemo na jednu malu pauzu i šta je prigodnije nego da slušamo nešto iz repertoara genijalne grupe Monty Python, to je trupe. A za ovu priliku jedna od mojih omiljenih, to je pjesma Galaxy Song iz filma The Meaning of Life. Da ne bi došlo do kršenja autorskih prava, pomenuta numera neće biti emitovana na YouTube snimku. Vratili smo se u emisiju Glasom protiv negativnog. Današnja tema se zove Reci nešto smiješno. Pričamo o komediji, a sa mnom je Ljubica Popović, stand-up komičarka. Pređimo na TV. Ona je zapravo najčešća format komedije danas. Recimo imamo taj duhovit pristup vijestima koji sam ja spomenuo u uvodu, koji je najpopularniji bio u emisiji Johna Stewarta Daily Show. Tako. Danas postoji drugi voditelj Daily Showa, koji i dalje nije emisija izgubila na popularnosti ili relevantnosti, a tu su i druge emisije kao što je Last Week Tonight sa John Oliverom, kao što je Redacted Tonight, kao što su, sve su te neke vijesti uveče. Colbert Report, tako je. I kako je moguće, naravno imamo i kod nas ovoga Zorana Kesića u Srbiji sa 4 minuta. I kako onda emisija Jon Stewarta ili John Olivera ima veću kredibilnost nego prave vijesti na CNN-u ili Foxu ili BBC-u? Bukvalno jedna riječ, istina. Govore istinu bez da se uzdržavaju. Bog im je to dao velike talente, znači da su lijepi govornici i da su neizmjerno prije svega inteligentni. Pa inteligentni su u tome što biraju prave ljude sa kojima rade. I ja sam ponekad mislila da mi malo to gubi na autentičnosti, zato što više ljudi radi i piše, ali to je tolika mašinerija, znači to je daily show, on je svakog dana na televiziji. Ti prosto nemoguće da sam sve to odradiš i potreba ti tim ljudi, ali oni očigledno znaju šta rade, imaju odličnu ekipu i prosto ljudi su zalijepljeni uz ekran što se tiče Daily Reporta. Ljudi, kao što sam rekla, jako vole istinu, zato što ti kad gledaš vijesti ti suvoparno dobijaš informacije. U vijestima niko ne drži ničiju stranu, niti govori svoje mišljenje. Dobro, nećemo da pričamo samo o vijestima, mi ovdje nemamo to, ali postoji naravno u Americi, recimo i u Velikoj Britaniji ti takozvani pandits, odnosno politički analitičari koji imaju svoje emisije i koji pričaju. I opet, tek su oni nevjerojatno manje popularni i manje uticajni, iako je njihov jedini razlog postojanja je da te ubijede da se odrediš za ovu ili onu stranku, za ovu ili onu opciju, a opet Jon Stewart ih je uvijek pobjeđivao, recimo, po tome. Zato što ja mislim da niko ne voli da mu bude govoreno šta je dobro, a šta je loše. Jednostavno, obraćati se svakome na neki taj uniformisani način, ovako bi trebalo, ovo je dobro, ovo nije dobro, to definitivno stvara neku vrstu garda. A Jon Stewart govori bez zadrške, bez da se plaši da će nekoga da uvrijedi. On zapravo govori što većina nas misli, a što nema priliku da kaže javno.
Tako da se ti identifikuješ sa njegovim riječima jer ti je sve to što on govori 100 puta prošlo kroz glavu, a kao što rekoh, jedan neizmjerno inteligentan tip i Trevor Noah koji je došao sad poslije njega je odličan, ali mislim da mu nije ni blizu, on je stvarno jedan u milion. Pomenuo sam u uvodu ovaj strah od istine koja je prognana u humor. Da li misliš da li dijeliš zapravo taj strah? Da jednostavno ostavljeno nam je to malo, eto, lagat ćemo vas u vijestima, pandit će da vas ubjeđuju u gluposti, ali eto imate toga Johna Stewart ili već kogod bude u tom trenutku, imate u Srbiji toga Zorana Kesića, iako je sve drugo uniformisano i mislit ćete da postoji neki pluralizam, mislit ćete evo postoji neko ko misli kao mi, a u suštini je sve potpuno zatvoreno hermetički. Pa u suštini, nažalost, jeste. To je bare moje mišljenje. Demokratija je blaga iluzija na neki način. Barem to je moje mišljenje. I koliko god je sve dostupno, ti odlično znaš šta nije dostupno i šta ne treba da kažeš. Bogu hvala da postoji komedija kao odličan aparat da se, da kažem, procesira i javno iznosi istina. I, nažalost, mislim da je u suštini uvijek i bilo tako kad pogledaš kroz istoriju. Znači, komedija, satira, svake vrste umjetnosti i umjetnika su prosto imali poriv da govore istinu. Umjetnici hoće da mijenjaju svijet. Hoće da mijenjaju realnost, da je gledaju drugačijim očima, da je kritikuju. To nekad nije prijatno da se čuje, ali je uvijek bilo prisutno. Pa dobro, vjerovatno ne bi ni pisali tako da su mogli da djeluju drugačije. Zašto bi se trudili da pišu šale o lošim stvarima? A evo, pomenuli smo to. Da li može humor da promijeni svijet? Da li može da negdje utiče na njega? Da li te angažovane emisije, kao što su već ti prezenteri koje smo više puta pomenuli, ili čak neke epizode, recimo South Parka, koje su jako često bile društveno angažovane, mogu da promijene društvo, da ga edukuju, ili će ostati samo ta depresija i nervoza? Ja sam čekao da ti pomognem u odgovoru. Čitao da su ljudi često zvali u Americi svoje te kongresmene, senatore nakon emisije Johna Stewarta, a sada nakon emisije ovog Johna Olivera. Kad se desio 11. septembar, što je bio jedan od najvećih šokova za New York i uopšte za Ameriku, čuo si za Saturday Night Live. To je subotom uveče show koji se realizuje neke 75. godine, inače po ugledu na Monty Python Flying Circus. I oni su imali epizodu nekoliko dana nakon tog septembra 11. kao i svake subote proteklih 30-40 godina i kao da je čitav svijet bio uprt, to je čitava Amerika bila uprta šta će oni da urade, da li će da otkažu tu emisiju, da li će imati drskosti da budu puni humora i komike na u tako tragično doba i oni su to iskoristili da povežu nešto najtužnije sa nečim što može da im otvori oči u isto vrijeme. Znači, u svoju emisiju su pozvali i sve policajce koji su učestvovali u spašavanju ljudi iz Twin Towers i napravili čitav neku vrstu osvrta na sve što se desilo bez korišćenja, prevelikog korišćenja humora, ali čisto su obilježili sve što se desilo, nisu se povukli. Kažu da je to jedna od epizoda koja je bila od najvećih utjeha za građane United States. I mislim znači, potpuno su pogodili ovu Aristotelovu potrebu da se katarzom upravo to. Spasu. Znači nisu otišli predaleko da naprave čitavu maskaradu od toga. Jednostavno uradili su sve sa mjerom, shvativši da nije pravi trenutak da se ide predaleko i kažu da je to jedna od kao što sam već rekla, legendarnih epizoda gdje je Amerika dobila svoju utjehu, jer ipak nije sve propalo, pošto i dalje imamo humor tom našom subotom kao što smo navikli. I kako onda da ne kažemo da... To su one čuvene Churchillove riječi kada je bilo pitanje da li će da uništavaju neka kulturna djela da bi se borili protiv nacista, pa je rekao, ali šta će da ostane od nas ako izgubimo to? Upravo to. A da ima moć da edukuje svakako ima, jer ja sam, evo, prvi primjer osoba koja nije imala pojma o komediju stand-upu dok nije se preselila tamo i u roku nekih 4 godine samo upijajući i gledajući TV konstantno, sam u potpunosti sama sa sobom izgradila svoj stil, shvatila šta je moj poziv i edukovala samu sebe.
Dobro, može sigurno da edukuje makar i kroz smo pomenuli komične kvizove i tako dalje, gdje je ljudima lakše da prihvate neke naučne istine. Neko ne mora da ide daleko kao ja da postane komičar, ali definitivno može da sazna mnogo i da bude osvješćeniji. Poznati su ti sarkastični novinski sajtovi, kao što je recimo američki Onion, koji je najpoznatiji u tome, pa do balkanskog Newsneta. I ovdje je recimo nastala popularna uzrečica, prije svega na internet kanalima, koja se kaže nije news, kada dajete neku vijest koja je toliko besmislena, toliko apsurdna, da se jednostavno mora pokazati da nije šala, nego da je to stvarna vijest. I da li nam je zapravo onda ta sveprisutnost komedije učinila da je svijet postao jedan veliki apsurd? Ili je apsurdnost svijeta stvorila ovakvu komediju kakvu imamo danas? Pa rekla bih da apsurdnost svijeta definitivno stvara ovu komediju. Komedija je reakcija na ono što se dešava oko nas. A sad, da li smo malo predaleko otišli sa komedijom i da li su ljudi se malo ohrabrili, to jest malo više su se ohrabrili, slabo da više ima tabua, možda malo u Crnoj Gori, ovdje kod nas na našim prostorima to ide sporije, ali u Americi, kažem ti, slabo da postoji neka tema koje se ljudi vrlo lako ne dotiču, što recimo prije nekih 20-30 godina je bilo nezamislivo. Da. Tako da, šta bih ti rekla, danas može o svemu da se priča, tako da može duboko i da se ide u apsurd. Tako da, I onda nastavljamo dalje. Onda apsurd sam po sebi pokazuje komediju, pa je komedija stiže apsurd i tako se šetamo. To je, pa upravo tako, jurenje repa. Ali definitivno svijet diktira komediju, da tako kažem. Ono što vidimo nam malo diktira šta mi želimo da kažemo. Odlično. Ovo je taman da napravimo drugu pauzu. Slušat ćemo pjesmu iz u meni jednog jako zabavnog polumuzikla Tenacious D in the Pick of Destiny. Pjesma se zove Kickapoo, a izvodi je Jack Black. Da ne bi došlo do kršenja autorskih prava, pomenuta numera neće biti emitovana na YouTube snimku. Ponovo slušate emisiju Glasom protiv negativnog, druga epizoda 3. sezone koja se zove Reci nešto smiješno. Ovo smo negdje i pomenuli, ali sada da se baš baziramo na to pitanje. Postoje emisije koje se i dan danas gledaju, iako su decenijama stare, pogotovo u Americi gdje ima ta kultura reruns. Tako da sam čuo da su tamo recimo strašno popularni Seinfeld, Prijatelji koji su ovdje popularni, Svi vole Raymonda, ovdje kod nas recimo pomenute Mučke, Monty Python, Alo Alo. Kako humor stari? Da li starenjem dobija još nešto? Ili je neka emisija toliko svježa zato što je pogodila u neku srž ljudskosti? Pa definitivno je pogodila u srž ljudskosti ili je, kao što smo prethodno rekli, dotiče neku univerzalnu temu s kojom prosto uvijek možeš da imaš neko saosjećanje ili neku emociju kad god joj se vratiš. Ali eto recimo konkretno za Monty Python ili za tako oni su bili strašno hrabri i probali su ono što do tad nismo vidjeli, nismo čuli, što uopšte do tad nije rečeno. Taj neki efekat hrabrosti biti drugačiji je uvijek ono što čini mi se opstaje vremenom. Također, ja bih recimo pomenuo poznat njihov skeč Žurka Miševa, ljudi koji postaju miševi, idu tako na svoje žurke, što je zapravo bila parabola na homoseksualne žurke toga doba u Londonu. Ja mislim da mi danas ne bi smjeli ovdje da napravimo takav skeč kakav su oni napravili tamo. Ja stvarno ne mogu da vjerujem da su se oni tada izvlačili sa svim gegovima i svim skečovima koji su radili. Eto, imali su sreće da BBC nije bio toliko striktan, ali stvarno su gađali u srž bolje od ikoga. Mislim. I prije svega jednostavno su smiješni. Znači, evo, kad god im se vratim, ja se iznova smijem kao prvi put. Kao, na primjer, čuveni fudbal između filozofa, grčkih filozofa i njemačkih filozofa, koji je jedan od mojih ličnih favorita. Tako da, šta da ti kažem? Ono što je dobro definitivno ne može da stari, nema šanse. Da. Pa, dakle, oni su pioniri smatram da će isto kao što se i sada i čitaju taj Branislav Nušić, na primjer, i smiju mu se kada ga čitaju, pogotovo njegovu autobiografiju, da će tako isto za 100 godina se gledati ovi skečevi, filmovi neki, serije. Pa, mislim da hoće. Ne mora neka tema uvijek da bude 100% aktualna, konkretno kao ta tema. Ne znam sad, neki rat koji je bio neke godine. Ali u svakom ratu ili u svakoj bilo kakvoj situaciji ti imaš
univerzalne karaktere i univerzalne situacije. I ljudi koji su toliko pametni i toliko širokog uma da mogu to lijepo da prikažu, u svakom dobu ćemo uspjeti da se pronađemo i da pogledamo to ponovo sa nekom istom čari, definitivno. A šta je više recimo u stand-upu? Bilo koje si ti pisala, bilo koje si gledala, da li je važnije da se pogodi moment ili da se pogodi univerzalna tema? Šta bolje radi? To je svakom pitanju koje mi postavljaš, ima malo jedan šizofreni moment, zato što mogu da ti dam dva potpuno različita odgovora i da dva budu... Nismo ovdje da edukujemo jedni druge ili mase... I jedno i drugo pije vodu u datom trenutku. I sa jednim i sa drugim sam imala sreće. Baš ne mogu da ti pomognem na ovu temu, zato što se ja to često pitam, ali eto, meni je lično draži tajming. Draži mi je tajming zato što aktuelnom temom će se bukvalno svako baviti. Evo, nema jednog komičara sad u Njujorku koji se ne bavi Trumpom. Znači, eto, recimo, ja nikad ne bih sad izabrala Trumpa da govorim o njemu. Nema šanse. Meni to sad već mi je dosadno, zato što to sad svi rade i onda lično ja ne volim, ali ipak ima smisla. Ali definitivno da ima smisla. Definitivno da ima smisla. Ako se baviš nekom aktuelnom temom, pripremi se jako dobro. Jer će se na tu temu baviti toliko ljudi oko tebe da mene bi bilo blam da kažem nešto što neće biti revolucionarno dobro ili smiješno. Eto, iskreno. Zato se ova emisija naša ne bavi aktualnim temama nikad, nego temama koje su nekako uvijek aktualne. Dobro, mi ovako razgovaramo i razmjenjujemo svoje mišljenje. Kad se ja nalazim ispred mase ljudi koji te direktno gleda i držiš mikrofon, pa malo počneš da se znojiš, da ti se crvene obrazi i onda... A možemo mi da se nadamo da sad sluša jedna velika gomila ljudi. Možda nije tako. Lakše mi je da ih ne vidim. Pozdravljam me, ali... Da. Politička korektnost je toliko prisutna i sve je prisutnije da govore da će u 2016. biti lakše reći šta ne vrijeđa ljude nego ono šta vrijeđa. Da li politička korektnost ubija komediju? Politička korektnost ne da ubija komediju, nego ubija sve živo. Toliko je postala dosadna i napadna i ja sam totalno nekorektna prema političkoj iskreno da ti kažem. Koji god status da postaviš, šta god da kažeš, uvijek će se naći ta jedna organizacija ili ta jedan lik koji će da se uvrijedi. To ti je kao kad uđeš u punu sobu ljudi i kažeš gde si debela. I samo ona koja za sebe misli da je debela će da počne da plače, a ne mora da bude najdeblja fizički. Uvijek kad nešto kažeš, bit će taj jedan što će to da ga povrijedi ili lično ili na nekom nivou njegove organizacije i to je, moram da koristim žargon, težak smor. I na to se nikako ne obazirem ni najmanje. Jednog dana, kad bih imala svoju emisiju, jednog dana u životu, bila bih do kraja politički nekorektna i uživala bih u tome. A da li postoji, znamo da postoje nekorektne emisije. Pomenuli smo, znači, South Park i Porodičnog čovjeka koji smo nekorektne preko svake granice. Koji su briljantni u svojoj nekorektnosti. Ali da li postoje korektne emisije koje su dobre? Svaki ima svoj različiti stil. I ne mora da znači da je jedan manje istinit ili manje bolji od drugog. Ti imaš komičare koji imaju svoj stil da konstantno psuju ili kao jedan Seinfeld u kojem smo već prethodno i pričali, koji u životu nije rekao ni jednu ružnu riječ na sceni. A jedan je od najpoznatijih. Pa bukvalno je broj jedan u Americi. Tako da, eto vidiš, to njemu nije smetalo da napravi nekih skoro 100 miliona u životu. Tako da i jedno i drugo ja volim na svoj način. Ako je nešto urađeno dobro, kvalitetno, inteligentno, to... I ako se posebno bavi nekom temom koja je meni bliska ili nekom emocijom koja je meni bliska, to svakako da ima prođu. Dobro, da li Seinfeld, recimo, da pomenemo njega, nije nikad psovao, ali opet vrijeđao neke puritance jer je pričao o nekim muško-ženskim odnosima, o tako nekim stvarima, tamo 90-ih kad još to nije moglo kao sada. Tako da li komedija uvijek mora da provocira i vrijeđa makar nekoga? Da li je interesantna ako nikoga ne vrijeđa? Pa, komedija flertuje uvijek s uvredama. To je nekako u prirodi. Ja mislim da je to da je čar. Stand-uperi uvijek imaju želju da kažu istinu. Makar to bila neka njihova verzija istine. Ti se latiš mikrofona i govoriš masi ljudi zato što smatraš da to što ti kažeš treba da se čuje. Sad to što ti imaš da kažeš ne mora svakome da se svidi.
i ne mora uvijek da bude prihvaćeno. I ne mora uvijek da dolazi iz najbolje namjere u neku ruku. Tako da definitivno znači postoje oni koji namjerno idu da nekoga uvrijede. Pa svakako. S čim se ja ne slažem se ni sa čim što ide u ekstrem. Nikad se ne bih bavila komedijom čisto da samo vrijeđam ili da samo skrećem pažnju na sebe. Ja tako pišem i tako nastupam. Evo, pričam lično o sebi i takve komičare najviše volim. I za njih se uvijek odlučim, oni koji su autentični i govore samo onda kad imaju nešto da kažu i kad je to nešto što govore smisleno. Omiljali smo komične verzije svih mogućih programa, tako. Pogotovo ja pratim taj britanski program, pa gledam i kvizove i političke emisije i najobičnije radio fore, tako da kažem. A kod nas, osim povremenih emisija trupe Buksov knjige, nemamo ništa tog tipa. Ono nikako da zaživi. Sad neko će reći, mi nemamo kadrova, nemamo interesantnih ljudi, ali mislim da to nije tačno. To nije istina. Da li je možda u pitanju, dakle, naš tradicionalizam koji nas toliko zatvara da mi ne smijemo da se šalimo ni sa čim, da ne smijemo da diramo svetinje, da ne smijemo da diramo istoriju, tradiciju, institucije, kvazi institucije, kako već ko to želi da posmatra. Ima kod nas malo te doze i zatvorenosti, a i u neku ruku da kažem licemjerstva. Nama je najlakše da uperimo prst u nekog drugog sjedeći na kafi, a ne napraviti nešto zanimljivo i govoriti o nekim aktualnim temama. Ja prosto ne mogu da vjerujem da mi sa ovolikim smislom za humor kakvim imamo kao nacija, ja stvarno mislim da su Crnogorci nenormalno smiješni i morbidni i sarkastični i upravo ih zbog toga volim. I morbidni. Da kažem opet sve jako interesantno. Ja sam po tome poznata, recimo. Moj svaki nastup ima 70% morbidluka. I prosto ne mogu da vjerujem da samo imamo The Books of knjigi, da smo samo njih iznjedrili. Znači, to ništa, nikakva kritika nije njih, nego... nego kažem da mi je žao što samo njih imamo. Jer oni su... Ima još tih trupa, ima pokušaja, ali to je jako malo, tako da ne možemo sada da spominjemo. Oni su jedini što se kaže kod nas institucija. Znači, za koje svi znamo, koje non stop citiramo i koje isto kao mučki Monty Python se može da gledaš 100 puta i da iznova umireš od smijeha. Imamo mi tu neku dozu zatvorenosti i mislim da ćemo vremenom da se polako oslobađamo, jer svaki put kad se vratim vidim da i ovdje ljudi više od toga, više znaju o komediji, više se interesuju, više znaju šta se dešava u svijetu, ne samo ovdje. Tako da dala bih nam samo možda malo vremena. A da li možda neka konzervativnost zapravo i opstaje zahvaljujući tome? Da li, kažeš, kako su Monty Pythoni mogli da rade u tom trenutku to? Ali da li su oni samim tim pogurali svoje društvo napred da malo maknu te stege tradicionalizma? Ja se slažem s tim. I nama bi možda, ne bi nam možda malo loše palo da se opusti. Pa definitivno. Pa sve i da bude onih pritužbi na televiziji, da ljudi šalju pisma, da se žale. Što je možda i dobro. I šta će da bude? Pa ništa. Pa će svijet da stane. Ne, to je dobro. Pa. Ja se sa tim slažem. Moram da spomenem moju omiljenu pritužbu, koja se dešava na Monty Python, poznatom skeču od Rosječi, koji nakon što pokaže da je travestit, stiže pritužba, naravno u šali. Žalim se na prethodni skeč, on nije uopšte reprezentativan, mnogi moji prijatelji su drvosječe, a samo neki od njih su travestiti. Nisam očekivala da će pritužba da ode u tom pravcu. Pa to je ta genijalnost koja opstaje. Idemo na posljednju muzičku pauzu, slušamo jednog američkog umjetnika, po mom mišljenju on je umjetnik, Weird Al Yanković, baš interesantno Yanković, i pjesmu Saga Begins, koja je kombinacija kultne pjesme Don McLeana American Pie i filma Star Wars The Phantom Menace. To je njegova specijalnost. Da ne bi došlo do kršenja autorskih prava, pomenuta numera neće biti emitovana na YouTube snimku. Pozdrav svima, u posljednjem se segmentu emisije Glasom protiv negativnog. Moja gošća je Ljubica Popović, stand-up komičarka koja radi u Njujorku, inače iz bara, i mi pričamo o komediji, humoru i morbidnosti. Baš sam namjerno rekao morbidnost, zato što je interesantno da su komičari nesrećni ljudi jako često, nezadovoljni, depresivni. Nerijetko neki od najpoznatijih duhovitih ljudi izvrše samoubistvo, kao što je bio slučaj tragičnog Robina Williamsa. Kakav je to disparitet kod tih ljudi? Kako je moguće? Da li su to moderni depresivni klovnovi ili je nešto drugo u pitanju?
rastužim se kad ovo čujem, jer ne bih baš da se u tome pronađem. Ja sam jedno vrijeme inače odustala od stand-upa, ne odustala, nego sam prestala da idem na open mics, zato što su me toliko bili smračili ljudi da to nije bilo normalno. Jer mi uvijek poslije nastupa svi ili odemo na piće ili se družimo i nisam se osjećala prijatno u društvu mnogih, zato što su to stvarno nerijetko jako inteligentni ljudi, velike dubine, ali te dubine često odu u mračne dubine. Tako da sam se sjećam da sam se jedno vrijeme svjesno amputirala od svega toga ili direktno poslije nastupa odlazila kući, pošto stvarno mogu da te napune tom energijom. Znači to jeste tačno, dakle to nisu pojedinačni slučajevi. Ima istine i rekla sam ti čak da kad sam otišla u školu stand-upa, Laughing Buddha čuveni u New Yorku, i naš profesor koji je počeo prvi čas tako što nam je rekao divno što ste ovdje, baš ste krasni, sve super, ali što je vas to u životu toliko povrijedilo da ste počeli da se bavite komedijom? Pošto pričamo o humoru, moram ja da dam jednu anegdotu. To je i dalje bolje od toga kada odeš na prvi čas na Filozofskom fakultetu u Beogradu, pa ti kažu sa ovom diplomom ćete možda moći da radite neki posao čistača ili ako imate sreće jednog magacionera. To je fenomenalno. Tako da nije loše za početak. Svuda su nas tako divno ohrabrijevali, šta da kažem. Ali vidiš, mi smo entuzijasti. Aj, dobro, evo, nismo u magacinu. Pa, jel tako? A što se tiče komičara, definitivno, ja uvijek vraćam se na to isto. Komičar je kritičar, on mijenja, on razmišlja, on nije zadovoljan onim što vidi, ima želju da čak i na ponekad agresivan način izrazi svoje mišljenje, a kad je bijes dolazio sa nekog dobrog mjesta iz čovjeka? Znači mora da dođe iz neke vrste ili devijacije ili tuge ili lošeg iskustva. Mnogi kažu da su se, recimo kao Jim Carrey koji isto ima bipolarnu bolest, kako se to već kaže, da oni svojim radom prave idealnu masku iza onog što se dešava u stvari u njima, znači da samim tim gegovima opstaju u životu, zasmijavajući druge ljudi i hraneći se time opstaju u životu jer su u suštini u sebi. Znači to je neka, može biti i terapija. Pa neka vrsta terapije za njih, ali recimo Robin Williams, on je 1 u milion. Toliki talent, baš sam čitala, toliki talent nije mogao da dođe bez neke naprate, tako da. U njegovom slučaju stvarno je bila da kažem drastični problemi. Kuda će, dakle, po tvojom mišljenju, bližimo se kraju, komedije ići u budućnosti? Pošto smo vidjeli i spomenuli smo više puta da više ništa nije sveto, da se na sve može zvezati i da kažemo da je godinama zapravo išlo to šta je dozvoljeno, čime možemo čemu možemo da se sprdamo, da se tako izrazim. Sada, pošto smo vidjeli da više niko neće biti pošteđen, tako se makar čini. Pa i meni se tako čini. Evo recimo, baš taj pomenuti South Park, koga je gledao od početka i mislio, ali oni sigurno neće smjeti to. Pa su neće smjeti religije, pa su počeli. Pa neće smjeti Jevreje, pa su Jevreji. Pa neće smjeti, ne znam ja, holokaust, pa holokaust. Pa neće smjeti bolesne ljude. Pa neće smjeti mentalne bolesti. Da. Sve moguće. I šta sad? Sve najsočnije teme. Šta nam je ostalo? Čemu možemo da se zeznamo više? Tu si u pravu da možda sad kad je sve lako dostupno gubi neku čar. Tu može da ima istine, ali ja se radujem napretku koji se dešava. Radujem se globalizaciji, barem što se komedije tiče. Da ono što je aktuelno na bilo kojem kraju svijeta može biti aktualno i kod nas, dostupno je, razgovaramo o tome i mislim da u suštini, baš zbog toga što je sve dostupno svuda, imat ćemo različite, kako da kažem, mada sad zvučim kao pokondirana tikva, ako ne znam na srpskom, različite poglede, points of view. Tako da radujem se različitim pogledima na iste teme, a pošto idemo... Sada, pošto je slobodno, znači sada imamo takvu jednu livadu ispred sebe, sve je dozvoljeno, pa će više ljudi, dakle, utrati je put za sve ljude da se oslobode i da se... Pa koliko god da pričamo, uvijek će biti neko ko se buni. Dok postoji neko ko se buni, ko se pronašao uvrijeđenim i povrijeđenim, to ostaje zanimljivo.
u neku ruku. Jasno. Dok god nekoga rasplačemo, dobri smo, šalim se. Tako da ja se radujem, što kažem, svim različitim pogledima na nova dešavanja, a koliko uspijevam da vidim, tema nam neće faliti. Evo, imamo jednog Donalda Trumpa 2016. godine, što je za mene nešto najnevjerovatnije što je Amerika sebi mogla da dozvoli u politici. I ako posle svega što smo prošli u istoriji 2016. imamo jednog takvog lika o kojem možemo slasno da pričamo iz svakog pogleda, počevši od njegovog izgleda, koji je stalna meta svih komičara, do njegovih političkih pogleda na svijet. Ja ne sumnjam da će svijet iznjedriti divnih karaktera, divnih situacija, znači, sve kojima ćemo se divno radovati. Pa dobro, vjerovatno možda i nastankom novih tehnologija, novim probojima će naći nove stvari sa kojima se možemo šaliti, da se tako izrazim. To je u svakom slučaju dobro. Kažu da je recimo čuveni skeč, opet se vraćam na svoje omiljene Monty Pythone, o mrtvom papagaju, zapravo postojao u antičkog doba i da se radilo tada o mrtvom robu. Pa sad više nije baš politički korektno da se priča o... Niti bi to bilo smiješno danas, ali da su oni jednostavno preradili to i da je njihov najpoznatiji skeč zapravo obrada. Nisam to uopšte znala. Eto, i ti moram taj sad da pogledam. Zadala si mi domaće zadatke, to mi se sviđa. Pa dobro, svakom svoje i ja od tebe. Znači, svako će po nešto novo iz ovoga da izađe. Da li postoje, dakle, stand-up komičari koji se mogu iznova gledati? Da li, kao što možemo da gledamo, mi smo samo govorili o serijama, o filmovima i o tako tim stvarima. Da li neki nastupi ostaju za sva vremena? Evo kratko paralela između prethodnog ovog pitanja i ovog sad. I to se nekako, to je rečenica koju ponavljam čitave večeri, da ono što je dobro opstaje, ono što je loše jednostavno se škartira vremenom. I koliko god da je sad sve dozvoljeno i o svemu možemo da govorimo, uvijek će biti taj jedan koji će to reći na odličan način. I uvijek ćemo se tom jednom vraćati. Tako da, za mene, lično to su George Carlin, Louis C.K., koji je za mene ultimativni guru, zato što on me recimo posjeća na Monty Pythonovce. Ne znam da si gledao išta od njega. Ništa, znam da postoji, ništa nisam gledao. Obavezno moraš da gledaš njegov show Louis. Moja omiljena scena gdje on sjedi na klupi sa djevojkom koju pokušava da suva, jel te? I priđe da je poljubi i ona bez riječi samo ustane i 20 metara od nje se nalazi jedan helikopter i ona samo uđe i odleti i on tako gleda i ostaje sam na klupi. Uživam u apsurdima i u genijalnosti kojima on slika svakodnevne da kažem teme, gdje on u stvari slika i govori o tome kako on doživljava žene, to jest kako žene bježe od njega i kako one doživljavaju njega. Ali moguće da je svako tako osjetio, iako se to nije desilo. Pa koliko nam se puta desilo koliko bi bio dobar život da se to stvarno desi. Ovaj čovjek je umro, nema ga, ne javlja se, ne šalje poruku, čovjek umro, ušao u helikopter, ne stao. Tako da, eto, on mi je taj lik kojem se uvijek vraćam i njegove nastupe, kad god gledam, čujem nešto novo, saznam nešto novo i vidim novi aspekt koji sam prošli put preskočila. Pa dobro, Ljubice, hvala ti puno na ovom interesantnom razgovoru. Molim, hvala tebi. Poštovani slušalci, čuli ste tako po nešto o humoru, o komediji, dotakli smo neke teme, dotakli smo neke naše omiljene ljude koji nas zabavljaju, kojima smo se smijali, što je na vama za preporuku da čujete, pogledate, vidite. Glasom protiv negativnog se nastavlja i sljedeće sedmice. Ove sve emisije također možete naći na našem YouTube kanalu, možete naći na stranici facebook.com/protiv negativnog, na mom Twitteru @DukicStefan i na sajtu www.stefandukic.com. Hvala vam puno, čujemo se sljedeće sedmice. Autor emisije Stefan Đukić. Produkcija Radio Bar 2016. godine.